Kenapa sales kami berbeza dan apa kami buat? Saya post konten yang lawa-lawa, yang kualiti teruk punya, tapi haram tak letak beg kuning. Saya post konten beg kuning, tapi sedang seli. Ada hari yang letak beg kuning, ada hari yang tak letak beg kuning. Saya post konten 6, semua saya letak beg kuning. Saya tak run ads sebab saya takut rugi. Saya organik je. Saya run ads tapi tekan yang promote button kat TikTok je. Sebab itu yang paling mudah. Saya run GMV Max Ads yang confirm tak rugi. Yang sales boleh masuk secara automation, berdesuk-desuk. Saya sendiri buat live sebab saya takut kalau hire live host ni rugi. So saya semua buat sendiri je. Oi, saya live host kau. Saya bergantung dengan live. Saya buat live, tim saya buat live. Kalau tak buat live, tak ada sale. Saya jarang sangat buat live. Sales saya masuk melalui konten je. Sebab GMV Max tu ada. So, tim kecil, sales banyak. So, jangan jadi macam 2 ekor ni. Strategi lama, sales person tu. Mas, saya share strategi yang terbaru. Tim sikit tapi sales boleh laju. Dengan apa? Korang join je Founder Meetup. Strategi GMV Max Raya Edition yang akan berlangsung pada 12 Februari ini. Pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari, 4 jam praktikal yang akan berlangsung dekat Bandar Mahkota Cerdas secara offline. Benda ni khas untuk founder yang ada beg kuning. Yang tak ada beg kuning tak boleh nak masuk. Okay? So, baca kat bawah. Jumpa nanti.